Pročitaš li do kraja knjigu koja ti se ne svidi na početku? Ja ne. Nekada me je zbog toga grizla savjest pa sam neke knjige počinjao čitati ponovo nakon nekog vremena, ali ni tada se nije ništa promijenilo. Ne znači da neću ponovo pokušati. Možda ja jednostavno u tom momentu nisam bio spreman za tu knjigu. Ne želim da knjigu pročitam do kraja reda radi. Želim da u čitanju uživam. Ovo su samo neke knjige koje su mi bile nadohvat ruke da ti pokažem, a koje nisam pročitao do kraja, iako su recenzije fantastične, ali ni recenzije nisu garant. Inače, ranije sam kupovao knjige naslijepo, bez nekog prethodnog istraživanja. Kupim i danas, ali rjeđe. Sada se više posvetim istraživanju, pa onda kupujem i čitam. Kakvo je tvoje iskustvo? Čitaš knjigu do kraja bez obzira na sve ili je ipak vratiš na police ako ti se ne svidi?